Собиқ президенти Қирғизистон ба ватан баргашт. Афғонистон таҳти назорати Толибон гузашт. Кормандони ФСБ ду шаҳрванди Тоҷикистонро қатл намуданд. собиқ президенти Қирғизистон Аскар Акаеви дар ҷустуҷӯ қарор дошта, дар 16 соли охир бори аввал ба кишвар баргашт. طبق گزارش‌ها بازگشت او پس از آن امکان‌پذیر شده است که مقامات امنیتی او را به عوض همکاری با تفتیشات کفالت دادند. در این باره روز 2 август رسانه‌های محلی و جهان خبر دادند. قبلا مقامات کنونی کشور اسکر اکاєв را با اتهام معاملات کورپسیونی هنگام بستن سازشنامه گنرالی که عاید به استخراج کان طلای کمتار در سال 1992 برای قرقیزستان ناموافق بود و سال 1994 به آن تغییرات وارد کرده شد. هنگام تجدید سازشنامه عمومی با یک شرکت کانادی کامکا در سال 2003 برای خط افرادی تحت جستجو قرار داشته داخل نمودند. یادرس میکنیم که 17 می سال 2021 پارلمان قرقیزستان بر اساس خلاصه های کمیسیه دولتی قرار درباره جاری نمودن اداره‌کنی موقتی بیرون در انشاءات وابسته به عملهای بی‌مسئولیتانه شرکت کنترا گولد اینکورپوریشن با دغلانه ویران کردن استانداردهای اکولوژی ابدار کرده شد. در پاسخ کنترا گولد اینکورپوریشن در کانادا به دادگاه آربیتراژی بین المللی با عباره غصب کان از جانب حکومت قرقیزستان علیه عملهای حکومت قرقیزستان دعوا پیش آورد. از این رو واضحاً با جلب اسکر اکاєв با پرونده جنایی و گرفتن شهادت ضروری مقامات میخواهند موقع خود را در نزد دادگاه بین المللی تقویت دهد. خبرنگار قرغیز پریزاد قرغیزبویeva وضع را چنین شرح داد. Вопрос политики в стране в данном. مسئله سیاست در کشور خصوصا در مورد کمتار با سیاست خارجی قرقیزستان وابستگی دارد و سیاست خارجی قرقیزستان به سوی منفعت‌های شریک استراتژی خود در سیمای روسیه روانه شده است. از این رو کاملا با اطمینان میتوان گفت که مسئله کمتار به فایده روسیه حل خواهد شد و برای این همه راه‌های امکان پذیر از جمله جلب پرزیدنت سابق اسکر اکاєв به پرونده جنایی ضد کمتار و با این وسیله از او دلیل‌های ضروری علیه سرمایه‌گذاران کانادایی جستجو کرده می شود. باید قید کرد که عوضشوی تاراجگران با تاراجگران دیگر به منفعت مردم قرغیز نیست. زیاده از آن ضرر و خصیصی کانی حاکمان که در سر قدرتند کشور را باز به یک زنجیره وابستگی سیاسی و اقتصادی به اصطلاح شریک استراتژی می‌کشند. Комбинат выводит на качественно новый уровень важную для Киргизии горнодобывающую. روز 15 август طالبان نظارت پوره پایتخت افغانستان کابل را اعلام کردند. وزارت کارهای داخلی افغانستان اولین شده درباره حمله طالبان به پایتخت خبر دادند. پس از این طالبان اظهارات پخش کردند که آنها قصد حمله به شهر را ندارند. طالبان اینچنین وعده دادند که برای خواهشمندانی که شهر را ترک میکنند مانع‌گری کرده نمی شود. از دست دادن نظارت بر کابل را واقعا اجرا کننده موقتی وزیر کارهای داخلی افغانستان عبدالستار میرزاقول اعتراف کرد. حمله به کابل نخواهد شد. تغییر قدرت با راه آسایشته میگذرد. گفت او به تولا نیوز. من بر این است. تقریبا شام همان روز اشرف غنی از مقام پرزیدنتی استعفا داد. بنابر نوشته ازیا پلوس غنی استعفا داد و به تاجیکستان پرواز کرد و از آنجا قصد دارد به کشور سیوم برود. مسئولیت مشترک نرجه که دیلک وست. راهبریت طالبان در اساس قانون‌های شریعت از تأسیس امارت اسلامی خبر دادند. وضعیت را به تحریریت خبرها بلاگنویس تاجیک عبدالله عباسوف چنین شرح داد. چطوری که می‌بینیم امروز تمام جهان از جریان این حادثه‌ها با تشویش آمده است. بیشتر تحلیلگرها و سیاستشناسان فکر خود را بیان می‌کنند در این خصوص. یکی از همین گونه تحلیلگران متخصص عاید به آسیای مرکزی ارکادی دوبنوف اظهار نمود که طالبان این تمام افغانستان است. یعنی من با این فکر کاملا راضی هستم. من نوابسته از آن که در کدام حالت چگونه طالب‌ها به سر قدرت آمدند
пеш аз ин бо киҳо музокара намуданд ва кадом қувваҳо дастгирӣ намуданд. Муҳими ин нест. Муҳимтарин чиз он аст ки аҳолии Афғонистон бо вуҷуди ҳама ин талошҳо ва талошҳои давлатҳои абарқудрати ҷаҳон ки тӯли 20 сол онҳоро бо баҳонаи ҷорӣ намудани демократия ба қатл мерасонд, қатли ом, ва ҳама вақт имрӯз васоити ахбори умма ки ҷаҳонӣ аст исломро ба назари бад мегузоранд. Бо ҳамаи ин талошҳо аҳолии Афғонистон лоиҳаи исломро дастгирӣ намуданд. Дар мавриди ояндаи Афғонистон ва Толибон ягон чизи аниқ гуфтан каме мушкил аст. аз сабаби он ки ин ҳаракат хеле гуногун ҷабҳа буда аз тарафдорони тафаккури гуногун дар бораи ояндаи кишвар иборат аст. инчунин миёнаравоне ҳастанд ки имрӯз бо Иёлоти Муттаҳида шартнома имзо карданд ва ба ҷомеаи ҷаҳонӣ дар симои баъзе давлатҳо гуфтушунид мекунанд. ва онҳое ҳастанд ки бовари комил доранд ки имрӯз ҳама кишварҳои ҷаҳонӣ аз тарси аз даст додани назорати ресурсҳо ва минтақаҳое ки дар зери назораташон қарор дорад, бар зидди ислом ҳамчун як ниҳоди сиёсӣ мубориза бурда истодаанд. ва инчунин бояд ба қайд гирем ки мутаассифона таъсири зиёди хадамоти махсуси Покистон низ дар ҳаракати Толибон вуҷуд дорад. ду шаҳрванди Тоҷикистон дар шаҳри Тюмени Федератсияи Русия шаби 29 июл аз ҷониби кормандони ФСБ-и Русия кушта шуданд. Назначено проведение ряда экспертиз, в том числе и судебных. Кумитаи тафтишот ва ФСБ гуфтанд ки ҳар дуи онҳо қасд доштанд дар қаламрави Тюмен амали террористӣ анҷом диҳанд. дар ин бора портали иттилооти Бомдод хабар медиҳад. ба гуфтаи мақомоти амниятӣ ҳар дуи кушташудагон гӯё узви Дииш буданд ва дар ҷараёни як амалиёти вижа ҳангоми муқовимати мусаллаҳона безарар гардонида шуданд. мақомоти расмии Русия ҷузъиёти дигари ин парвандаро аз ҷумла маълумот дар бораи шахсияти кушташудагонро ифшо накард. аммо намояндагии шаҳри Уралии рӯзномаи Коммерсант бо такя ба манобеи худ хабар дод ки кушташудагон сокинони Тоҷикистон буданд. дар наворҳои видеоӣ нашршуда дида мешавад ки ҷасади ду марди кушташуда дар миёни алафи баланди ҷангалзоре дар наздикии мошини сиёҳ қарор дорад. таҳририяти хабарҳо барои равшанӣ даровардан оиди вазъ ба Баҳром Ҳамроев, корманди Маркази ҳуқуқи башари Мемориал ва роҳбари ҷамъияти муҳоҷирони сиёсии Осиёи Марказӣ муроҷиат кард. аввалан ман надидам ки ин ду тоҷик ҳамлаи террористӣ омода карда бошанд. ман комилан ба ин бовар надорам. сониян, вақте ки чунин маълумот ин тавр пешкаш карда мешавад, маълум мешавад ки ин танҳо кори дасти худи сохторҳои қудратист. шояд ин ду ҷавон ба ҷое рафтанд. баъзеҳо дар рӯйхат ҳамчун радикал қарор доштанд ва онҳоро бо ягон роҳ фиреб доданд. мақомоти амниятӣ дар назди худ далеле надорад, аз ҷумла таҳдид ба кишвар, амали террористӣ ё чизи дигаре надорад. танҳо рӯйхат аст. тибқи ин рӯйхат ашхосеро қатл мекунанд, тирандозӣ мекунанд, сипас исбот кунед ки кушташудагон террорист нестанд. ҳамаи чизро исбот кардан ғайриимкон аст. бинобар ин мақомоти амниятӣ мегӯянд ки онҳо террористанд ва бо ҳамин хотима мебахшанд, гуфт Ҳамроев.